Unión Radio, Nashquatz Choacue, Solok Salisantilhu. Sayich olehil Choacue, Ninkela Kurbal Salikak Angelain, Lish Holomil, Likak Angel Naschechikamain, Lish Chakihik, Lipalau, Eufrates. Juntana reheb lish kakwilal tzakal lish kwahik chak li nimlatenamit Babilonia, han chak li palau Eufrates, li nanumek rubel lish sutz akil litenamitain. Utarini ke estaw lish haeb chishjuni litenamit, makali na palto okrehe, junelik kwang hok li ha li negerach, abanan aranach kui kichalk lish tanihik li kwankilalain. Li kana nitrokis, junchak shnaeb litenamit Babilonia, kishbanueb lik angel, Hun re li palawain, re roksinkil, chisa li tenamitain. Utsalik angelain, kishol shbe li palaw re naqtashik sa hunjik li nakhekh, re naqsachik tek angelak, eblak angel chiru. Utlak siro, kishk eretal naqhanaq kuit naruchish banungilik angelain, resh kosbal lishkawil ok li palaw, re naqte rukchi ok, chisa li tenamit Babilonia, rubel chak lish sutz akil. Nakakshe numek chikanan rubelish sutz akil litenamit Babilonia, makachik ki ok kwilish sutz ak chok reheb lah Babilonios, utchiru hun okin chan lisantilhu, kish sach rueb lah Babilonia. Chan liqwa Herodoto, nak likwanke baran Babilonia chan, makabayak sash ole, nak ebliteb likwankat qepsash, hun sutam chirish litenamit, akshet anek chikanan saru lishikneke ilok reheb. Kaut, Shbanak haan chak hun likutan rening ehik chan. Ut nakataw naksalisantilhu, hokanak kuinasche. Chishunilep yokep chishahok, yokep chitsekang, yokep chiukak. Honeke rataw shbanunkil. Li versículo 18 u 19 relihu Daniel 5, nascholop shiku lishnimal shkwankilal lach Nabucodonosor. Ut chan runak kishbanu reheb lishikneke ilok reho haan kirach. Kwan shkwankilal chishbanunkil lik arunarach. Utsali versículo 20 nasche, abanan, kishni mobre sirip ut ashal ki etog, o kanak ki isik sa shkwankil, ut ki maek chiru lishlo al. Ki isik sa shtiankep li poyanam, ut ki kwang hohonak shul, ki kwang chak sa shtiankep li kitche il shul, ut ki kwa okpim hoeb li kwakash. Ki takresik shbahan li chuke, toch retal, nak kishke retal nak linimah kwal Dios, haan linataklang sa shbenep, lish akwa bechiom li ruchichoj, utnashkesh kwankil li narach shkebal. Autlaata Beltzasar, li ralalat, usta aknakanaw chishkhunila inkasha kubsila kwankil. Shak etqetia kwip chiru lish Dios li chosha, uchataklashk ambalep chak arin, li sek or, li nekek angelak sa li rochoj, reuk ak bin chisa. Akuch benep li ninqeb shkwankil, ebla kushakil, hokwi lish tsakoblep, la kushakil. Shenimaru ebli Dios li kiba milebrik in or, plat, anchich, utchich, che, utpek, li inkane ke ilok, inkane ke abing, utmakane ke shtauru. Utingasha ni mashlo ali Dios, li kwankla yu amsaruk, ut li yal resa shpench shunili nashbanu. Hokanak li Dios, shtaklajak li uekaan, chistsi bangileb li atinain. Versículo 25. Mene, mene, tekel, uparsin. Utaanain lishyalal. Mene narachnashe li Dios akshrachlaheb likutan tatkwang kwichi akwabehil utanakwan akshraqek lagwankil. Tekel narachnashe akshat bisek salipesh uchtaumank na inkatzakal lagwalal. Parsin narachnashe akhachbil chikru lag akwabehiyom uchkemank reheb lag media uteblag Persia chan lag Daniel. Versículo 30, chiruahquile ojengaan, kikamsik lach Beltzasar, aquabej rey Caldea, lach Darío, Media, haanchik liki okchi aquabejink, nak akquank quipshkak al chabre. Karuliki kulmangarin, kisachek ru dish aquabejiom lach Beltzasar, nak ke ok bar, ruel litenamit Babilonia, nak keshhalshbe lishkau ok li palau, ut ruel ke ok, nak keshkeretal, akquankepchikanan sashbene. Maka kerush kol balquiribe utsa hunche okin jan lisantilhu que sachegru chishunile. Sali Apocalipsis 16 versículo 12 toxali versículo 29 lishkwakli ángel kishoy lishsek sashben linima Eufrates ut kichakik liha renak kaudesim bilaksh biheb liakobech
te chalq chaq sa relep sa utkikwil chi el sa reli nimlak anti sa reli khos ashul ut sa reli prope takhbalaq o shipts akhakh musiq kama ebli amuch hanep shmusiqeb lahtsa linike banung sajbach olekh utneke shik kwankeb kwili akobekh rechishkhuni li ruchichoch resh utu bankilep chichaluk sashnimal shkutankil linemak kwaltios nakliqa kwa Jesus yochish olo bankil akwi inchirueb lishsolom kishche salihu Mateo 24:42-43 cheshcho olekbi shbanaqin anekeno arukutankil tol el qleqa kwa chena waqutain wilah echalkap tishnaw rakho honal reli uqyin ta chalqlaq el ta yulaqraq utingaraq tishkanap chikweqek liruchoch mukunaraq tanashje naq ma anita iloqru liqaqwa naq ta chalq naq yochishje bala inaq ta chalq kholaq el yochishje bal naq ma ka ta koshla salikutanaan utlihunchik litakwil han lishkap kulunik liqaqwa Jesus ma ani truq chikyokre kulachaq inka ana anli naraxje bal li khun raqalain khotanaqwi li honal naqkit anek linimnatanamit Babilonia saruq laxsiro ki kulmank chinka keshke retal ha ana andi naraxje bal qeli santilhu chirish lishka kulunik liqaqwa ha anaqwi li tereka eblax Babilonia sa musiq khanaqkwan aban choqreheb lax babanel mukho kanaqta kwan na bal li retalil lishkana baum chaqchoqe liqaqwa Dios li nashkut besi lisaqloxike ru li ratin profet hokanaq li ruchichoch mukuta sachqtash oleb shbanqin kanekeshnaw li ruyochi kulmank ta sachqban lish oleb shbanaq yalinka ke raxba bankil liqaqwa Dios ahoraq rusilal kuiraq chiqajunilo li to abin qreli esilain to koleqaq kuiraq sashkabaliqaqwa Jesus qakawresiya qibraqlal kutan resh kulba liqaqwa Jesus salishkab kolonik madisha gwenaqshinaguch benichiru li hunk amukain seliqaq ahel waqbilat khunelik renaq daguch benisa khunchik liqaq ahel